Jakarta. Tak sung sobi mura phajai. Launch kana nei nugia balokha. Tak sung lung kana phabe dei. Hai đây. Tak launch cái này tùy khêu mó. Một pur sabi murah nó. Tak tiketan này. Một cái rest house. Ada thui bu mano. Taruh tiketan. Kayaknya tau deh. Yang online ini kan aku rokok. Yang phải đây này chứ đâu. Này cho cái phải bị đi xuống sao rắc. Yang không. Ini kita mau monding này hay. Cakrak mamaka. Ada hobi juga tuh. Tak thang ini. Ada postcard dijak. Postcard dijak no. Tak thang này. Tiket tanam pakai. Kamu tiket tan này. Launch kanam pakai. Yang thay cái lắp rồi. Tiket tanah tabuk. Ada tiket khai. Besok lah tiket khai. Biasa tak kan? Hei, udah bro, hei udah. Ya. Dekat bukan nak. Membut kapal penuh sini, no naik tongdi, ane bolok no. Already but kai pekya tahu seng lam di naik. Anda kamu di situ lah. Kita panggil. Apa tuh cor purka yang di kanan aja? Ini mesin ah. Kita mendorong dan apa?
đó vào làm không thì nó sang mấy cái tầm tầm có bóc ra được nhỉ cô mui tata khai đi tata đi 아니 여기서 숭하다 하서 빠빠 apa pun dekat saya nak warak sih. Berat kan? 하성네 하성 뭔가 Mana? बीस मिनट के चाल ले một tài khai anh la sốt đấy một tài tăng ra khai anh la sốt đá kurang karang dong mana Kalau warak kan saya bolong ke mau pada tinggal hah orang pen dong lah kamu pen dong lah pen ada pang mana ta dừng bia dừng lại tao có cái này có phải rác đấy này đi có ya coi có mang sao tao có cú đồ tao có ya có wahan rock halang rác tao bán halang rác ada yang bahaya mah tau tak kah? Tahu tak? Orang begini kok family nih? Orang ini pas tuh ini live agi tuh pajang no, ini family tuh ini payo, kaham dong zaka. Itu Januari masuk itu kaham tuh baru bangna hema. Enjoy bomah kayak. Enjoy kaham dong kah, first class. Family pura hema bah. Mereka saja hema nih bagai. Pasnya. Masih? Ini bahasa kita cerai kelai itu nangka. Bahaya mat, tahu nggak sih? Begini family. Betul orang mat tahu tak kayak enjoy ini kah? Deh, family kau mau kayak? Tam mui mai chắc là tao sakit deh. Bahan kodok, gue masuk kodok. Tok bahan Cerai itu tidak. Kalau nggak mau ada buru-buru. Kamu sekarang lagi marah kan? Dujar sekarang lagi marah. Tengok ini kayak.